CNN, BBC, France, 24. I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth, and this time you cannot turn off your microphones. Nta gushidikanya ko imboni icyo Afrika ikeneye ikibona muri Kapiteni Ibrahim Traore, aho benshi bagira bati Traore ni igikoresho cya Afrika mu gutsensura abakoloni b'abazungu bari barigize ibyo bashaka. Gaho ngo agahiye kose barakaruye barakariye, ngaho gupakira amakamyo y'amabuye y'agaciro, naho si byo gufata ubutegetsi bwa Afrika bakabugira gicakara. Ibyo byose nibyo byatumye umugabo w'igihagararo w'amatuza agaye nk'uko mubibona kandi w'igikara w'inkovu kwitama rimwe nk'uko nabyo mubibona. Ibyo nibyo byatumye yihagurukira arwana intambara y'inkundura. None igihugu cye cyari cyuzuye ubukene, imyenda, none ubu kirasagamba ubukire, imiturirwa, inganda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Cyari n'igihugu cyari cyuzuye ibihuru byinshi, none ubu kikaba cyiganjemo ubusitani bwiza bukikijwe n'indabyo n'imbuto. Muri make ni nka Edeni, naho abazungu bo bagiye nka Nyomberi. Boneraho kuba ikaze mu cyegeranyo cya none kigiye kuvuga ku bintu 10 bidasanzwe kandi bitazasaza Kapiteni Ibrahim Traore yakoze bidasanzwe. Yumva ni JD. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye. Kuva muri Nzeri mu 2023 ubwo yafataga ubutegetsi, Traore nibwo yatangiye gukora imishinga myinshi yari igamije guteza imbere ubukungu bw'igihugu, kuzamura inganda no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ba Burkina Faso. Tugiye gutangira kurebera hamwe imishinga 10 y'ingenzi Kapiteni Ibrahim Traore yakoze. Gusa handi ifuza kuba igice cya mbere, ubwo ni imishinga 5 ya mbere, ubwo indi 5 isigaye tuzayirebera hamwe mu kindi gice cya kabiri. Umushinga wa mbere Kapiteni Ibrahim Traore yakoze ni ukubaka uruganda rwa mbere rutunganya zahabu muri Burkina Faso. Uru ruganda rwafunguwe mu 2024 rukaba rumaze gutunganya zahabu zingana na toni 142. Ibi nibyo byatumye Burkina Faso itumbagira ku mutungo kamere wayo, dore ko byatumye kohereza zahabu hanze y'igihugu bihagarikwa. Kapiteni Ibrahim Traore yashyize mu bikorwa umushinga wo kubaka uruganda rwa mbere rutunganya zahabu muri Burkina Faso mu rwego rwo kongera inyungu igihugu kibona ku mutungo kamere wacyo no kugabanya ubukungu bushingiye ku bikorera bo mu mahanga. Ku 23 Ugushyingo mu 2023 Perezida Traore yatangiye ku mugaragaro imirimo yo kubaka uruganda rutunganya zahabu rwubatswe ku buso bwa hegitari 5 i Ouagadougou mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Burkina Faso. Uyu mushinga watewe inkunga na sosiyete y'imbere mu gihugu ya Marina Gold. Intego nyamukuru yari uguhindura uburyo zahabu yoherezwaga hanze idatunganyijwe kugira ngo igihugu cyungukire mu kuyitunganyiriza mbere mu gihugu. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu buri mwaka cyangwa ibiro 100 buri munsi. Imirimo 100 y'amaboko y'ako kanya irakorwa n'indi 5,000 biteganyijwe mu buryo buziguye. Muri make kongera ubushobozi bw'igihugu mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'umushinga wo kubaka uruganda rutunganya zahabu, byose ni ingenzi mu rugendo rwa Burkina Faso rwo kwigenga mu bukungu no guteza imbere abaturage. Ni urugero rwiza rw'uko igihugu gishobora gukoresha umutungo wacyo mu nyungu z'abaturage bacyo. Niyo mpamvu iki kiba igikorwa kidasanzwe Kapiteni Ibrahim Traore yakoze. Umushinga wa kabiri Kapiteni Ibrahim Traore yakoze ni ugushinga banki ya poste ya Burkina Faso, dore ko Kapiteni Ibrahim Traore yatangiye banki ya poste ya Burkina Faso ifite igishoro cya miliyari 15 z'amafaranga ya Afrika y'Uburengerazuba, hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'igihugu no kugabanya gukoresha ifaranga ryo mu mahanga. Kapiteni Ibrahim Traore yashyize mu bikorwa igitekerezo cyari kimaze imyaka myinshi yo gushinga banki ya poste ya Burkina Faso. Igikorwa cyabaye ku mugaragaro ku ya 7 Ukwakira 2024 n'ubundi Ouagadougou mu murwa mukuru w'iki gihugu. Iyi banki ifite intego yo guteza imbere ubukungu bw'igihugu
no kongera ubusugire bw'imari y'igihugu binyuze mu korohereza abaturage kubona serivisi z'imari, cyane cyane abatuye mu byaro n'ahandi hatagerwaho n'amabanki asanzwe. Igitekerezo cyo gushinga banki ya Poste ya Burkina Faso cyatangiye mu 1988 ariko cyari cyaragiye gisubikwa. Ni ku buyobozi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré cyashyizwe mu bikorwa hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'igihugu no kongera ubusugire bw'imari y'igihugu. Banki ya Poste ya Burkina Faso yatangiye kwakira abakiriya ku ya 3 Mata 2023, ariko ibirori byo kuyifungura ku mugaragaro byabaye ku itariki 7 Ukwakira 2024 byitabirwa na Kapiteni Ibrahim Traoré ubwe. Iyi banki ifite igishoro cya miliyari 15 z'amafaranga y'amanyafurika y'uburengerazuba, aho La Poste la Burkina Faso ifite 51% by'imigabane. Hari kandi n'abandi bafatanyabikorwa benshi bo mu gihugu b'iyi banki ya Poste la Burkina Faso igamije kubaka banki y'abaturage bose, itanga serivisi z'imari ku bantu ku giti cyabo, ibigo bito n'ibiciriritse ndetse n'ibigo binini. Iyi banki yifashisha amashami 128 ya La Poste mu gihugu hose kugira ngo igere ku bantu benshi, cyane cyane abatuye mu byaro. Kapiteni Ibrahim Traoré yagaragaje ko gushinga banki ya Poste ya Burkina Faso ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kugera ku bukungu bwigenga, aho serivisi z'imari zigerwaho na buri wese, bityo bikagabanya ubusumbane mu gihugu. Yashimangiye ko iyi banki izafasha mu guteza imbere imishinga y'urubyiruko, abagore n'abaturage bo mu cyaro, ndetse no gukomeza gahunda yo kwigira kw'igihugu. Umushinga wa gatatu udasanzwe Kapiteni Ibrahim Traoré yakoze ni ukongera imishahara y'abakozi ba leta no kugabanya iy'abayobozi bakuru nk'abaminisitiri, aho Traoré yagabanyije imishahara y'abaminisitiri n'abadepite ku kigero cya 30%, anongera imishahara y'abakozi ba leta ku kigero cya 50%. Kongera imishahara y'abakozi ba leta byabaye mu rwego rwo kuzamura imibereho y'abakozi ba leta no kongera ubushobozi bwo kugura ibicuruzwa ku isoko. Perezida Ibrahim Traoré yazamuye imishahara y'abakozi ba leta ku kigero cya 50%. Ibi byatumye abakozi bagira ubushobozi bwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro no kongera ishoramari mu masoko y'imbere mu gihugu, bityo bigateza imbere ubukungu bw'igihugu. Naho kugabanya imishahara y'abakozi byari biri mu rwego rwo kugaragaza ubuyobozi bushingiye ku bwitange no kugabanya ibikeneye ku bayobozi. Perezida Traoré yagabanyije imishahara y'abaminisitiri n'abagize inteko ishinga amategeko ku kigero cya 30%. Ibyafashije kugabanya ikiguzi cya leta no kongera ubushobozi bwo gushora imari mu bikorwa by'iterambere. Aha kandi Traoré yanze umushahara wa perezida mu rwego rwo kugaragaza ubwitange n'ubuyobozi bushingiye ku ngero. Perezida Traoré yanze kwakira umushahara we nk'umukuru w'igihugu, ahubwo akomeza guhenga nk'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni. Ibi byagaragaje ubushake bwe bwo kwifatanya n'abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Izi mpinduka zafashije mu kongera ubushobozi no kwagura ibicuruzwa. Izi mpinduka zafashije kongera ubushobozi bwo kugura ibicuruzwa ku bakozi ba leta, bigateza imbere ubucuruzi bw'imbere mu gihugu. Muri rusange, izi mpinduka zagaragaje ubushake bwa Perezida Traoré bwo guteza imbere ubukungu bw'igihugu no kugabanya ubusumbane mu mishahara, bigamije iterambere rirambye rya Burkina Faso. Ikintu cya kane Traoré yakoze ni ukwishyura umwenda w'igihugu. Kapiteni Ibrahim Traoré uyobora inzibacyuho ya Burkina Faso kuva mu 2022 yatangije gahunda y'ubukungu igamije kwigira no kwihesha agaciro, harimo no kwishyura imyenda igihugu cyari gifitiye amahanga. Mu 2025 guverinoma ye yatangaje ko yishyuye umwenda w'amadolari miliyari 4.7 w'amahanga, igikorwa cyashimwe nk'intambwe ikomeye mu kwigenga k'ubukungu, dore ko Traoré yishyuye umwenda w'igihugu. Icyambere kwari ukongera inyungu iva ku mutungo kamere. Burkina Faso ni kimwe mu bihugu bifite zahabu nyinshi muri Afurika. Guverinoma ya Traoré yashyize imbaraga mu kongera umusaruro w'iyi zahabu no kwibyaza inyungu, ari nabyo byamufashije kwishyura umwenda w'amahanga. Icya kabiri cyamufashije mu kwishyura iyi myenda no guhindura imikoreshereze y'umutungo, aho yashyizeho politiki yo kugenzura imikoreshereze y'umutungo w'igihugu, harimo kugabanya imishahara y'abaminisitiri n'abadepite ku kigero cya 30% nk'uko nabibabwiye n'ubundi, ndetse no kongera imishahara y'abakozi ba leta ku kigero cya 50%. Ikindi cya gatatu cyamufashije kwari ukwihagararaho ku nguzanyo z'amahanga.
Traoré yanze inguzanyo zituruka ku bigo mpuzamahanga nka IMF ndetse na Banki y'Isi, avuga ko Afurika idakeneye ubufasha bwabo ahubwo ko igomba kwigira. Yishyuye umwenda w'imbere mu gihugu bigira uruhare mu kongera icyizere mu bukungu bw'igihugu no guteza imbere ubucuruzi. Nubwo ibyo byose bivugwa, hari impaka ku byatangajwe. Izi mpaka ziragira ziti nubwo guverinoma ya Traoré yatangaje ko yishyuye umwenda w'amahanga, hari amakuru avuga ko Burkina Faso gifite umwenda w'amadolari miliyari 10, harimo n'amadolari miliyoni 328 gifitiye IMF. Bibaye ko ari ukuri ko iyo myenda yose yishyuwe na Kapiteni Ibrahim Traoré, byaba ariko kuri rwose Traoré yaba ari igitangaza cya Afurika. Igitangaza kindi cya gatanu kidasanzwe Traoré yakoze ni ugushinga inganda zitunganya inyanya, dore ko muri Burkina Faso hubatswe inganda 2 zitunganya inyanya, harimo n'uruganda rwa mbere mu gihugu. Byakozwe bigamije kongera agaciro k'umusaruro w'ubuhinzi no kugabanya ibihombo. Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, yatangije gahunda y'iterambere rishingiye ku kwihaza mu biribwa no kongera agaciro k'umusaruro w'ubuhinzi mu rwego rwo kugabanya igihombo cy'inyanya zangirikaga no kugabanya itumizwa ry'ibizikomokaho mu mahanga. Duhereye ku itegurwa ry'uyu mushinga nyirizina, nuko intego nyamukuru yawo kwari ugukemura ikibazo cy'inyanya zangirikaga kubera kubura uko bazitunganya. Muri make ni ukubura aho bazitunganyiriza. Bari banagamije kongera ubukungu bw'igihugu binyuze mu kongera agaciro k'umusaruro w'ubuhinzi ndetse no guhanga imirimo no guteza imbere abahinzi b'inyanya. Muri kino noneho mbabwire uko umushinga watewe inkunga bya nyabyo. Nuko abaturage b'igihugu harimo n'abari mu mahanga bashyize hamwe amafaranga binyuze mu buryo bwiswe Action Rate Populaire. Urugero rwumvikana ni uko uruganda rwa Bobby Douarasso rwubatswe ku nkunga ya 80% y'abaturage, naho leta itanga 20% y'inkunga. Aho uruganda rwa Bobby Douarasso rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 6 z'inyanya ku isaha, aho batunganya puwaro ndetse na sose. Aha hari 180 y'abakozi bahoraho, 1500 y'abakozi b'igihe gito. Agaciro k'ishoramari ry'uru ruganda ni miliyari 7.5 y'amafaranga ya Afurika y'Uburengerazuba. Mbabwiye no ku ruganda rwa Yako nuko rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 5 z'inyanya ku isaha. Aha hari abakozi 100 bahoraho ndetse n'1500 b'igihe gito. Agaciro k'ishoramari k'uru ruganda ni miliyari 5.6 y'amafaranga ya Afurika y'Uburengerazuba. Dore ingaruka nziza z'uyu mushinga. Burkina Faso yatumije toni 23,600 za puwaro y'inyanya zifite agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari. Izi nganda nshya zitezweho kumaraho iritumizwa. Aha kandi abahinzi b'inyanya babonye isoko rihamye, bikabafasha kubona inyungu ihamye ku musaruro wabo. Inganda zashyizweho zateje imbere imirimo haba ku bakozi bahoraho ndetse n'ab'igihe gito. Byongereye agaciro ku musaruro w'ubuhinzi, dore ko inyanya zifashishwa mu gukora ibicuruzwa bifite agaciro kanini ku isoko. Perezida Ibrahim Traoré yashimangiye ko iterambere ry'igihugu rigomba gushingira ku bushobozi bw'abaturage bacyo. Yaragize ati dushobora kwiteza imbere ubwacu rwose. Yashishikarije abaturage gukomeza gushyigikira imishinga nk'iyi binyuze mu ishoramari ryabo kugira ngo igihugu kigere ku bwigenge bw'ubukungu. Iyi gahunda Kapiteni Ibrahim Traoré yo gushinga inganda zitunganya inyanya ni intambwe ikomeye mu guteza imbere ubukungu bushingiye ku buhinzi muri Burkina Faso. Iyi gahunda yagaragaje uburyo abaturage bashobora kugira uruhare rugaragara mu iterambere ry'igihugu cyabo binyuze mu ishoramari no gushyigikira inganda zishingiye ku musaruro wabo. Ibi byose maze kubabwira byakozwe na Kapiteni Ibrahim Traoré ni icyizere gihamye ku mibereho myiza y'abaturage ba Burkina Faso. Kubaka ibi byose kwa Traoré ni umurongo nyawo wo guca ubukoloni ku bazungu muri Afurika. As a child, I would watch Africa on television. Always. Nasoza mbaha iyi foto. Tanga igitekerezo cyawe. Ese muri aba baperezida urabona ari uwuhe mu perezida wayobora Afurika? Duhurire muri comment. Dusubire kandi mu gice kindi cya kabiri kuri Traoré n'ibindi bikorwa bye. Yumva ni JD. Ndabashimiye. Ngiye mubana umunsi ku wundi ubategurira ibiganiro nk'ibi. Ni JD. Mbifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka. Kiruta byose Imana igakomeza kubishimira. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero ubumenyi, nkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye. Ciao dusubire muri video zindi. Nagusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere warugeze kuri uyu muyoboro. Utazajya ucikwa n'ibyiza n'ibyegeranyo byiza tubagezaho nk'ibi ngibi.